Emily kemaurang keneng konstituensi ba Havingstone Kharpran habai keren kenung thok khobor ulayatu bana kaleng kejong ulabu ya kejingkeli halor kejing sya penyap jongki arngut ki khana kata ka insafira lengdo nonglai bat ukersan lang kharmudai hanrei na kaleng jong uklem sem layo lat banya keren halor kani hapo ying dorbar ba Kharpran ulayatu ba ha kejubab ka ba uyo wat laki klem yo banya keren hapo ki ying dorbar layo i ba katanat pulit kalathau ya ka SIT bat hadu manta kim simlayo ya ka kaipon Emily ulapan pau ke jing ngau khia halor kani bat kentu ya ke sorkar ban penbenano ya ka kaipot halor kani ke jingja ulabu jingkeliru la ke sorkar kala ai jingerap ne em ya ki ba haying hasem jong kini ke khana ulong bak jingbom yo ban yakran hapo ke ying dorbar kabu jingya yu bantep halor kani ke jingja balada uyo kalat unjin dalayo shibun ki jingtep halor kani ki jingsha penyap kini ki arnut ki khana ulong ba udon ki jingkermen ba ka SIT kan penkloi ban pelaj no i kaipot ula kenturu ya ka commission ka bapek ki khana ret ba ki dei ban shimkhia halor kani ki jingjia te halor tu ka jingchia po nongra aksel dep ka ba arnut ki khana ret inside kan no ngai batu person lang kharmutai te organic issue na multically po organic budget session yang ba ke start question but tisha menen kasi katan ka bata ke ba labu ka recent reply nim sayo kalat bani debate nama ka buku sidin but kumta mai tu halten reply kalong ba kala institute ke special investigative team SIT but hatu mutahi kat bangat tip palam submit ke report but hanu kini kasukya tu ta paling ba kini ka media ke tempat sukar ba ke stat no ya ke ban kami no final report jong ka SIT but kawin ko ba tip la kitu ki bahing jom ki khana la sya japunto kirayon em sirap naglang sarkar kataru ka ba sukya sigo nomor ba kami yang debate apo general ba tinti be yi nomor de yok debate te ngayo decline na duty semester sa home te kamsa te no kani ka phang appeal comment ba kan step no ya ka ban papai ba no ya ka SAT report control rang ba dis kini ke bayang sang bukan so banyak tip yang tersisa. Kita pengen tahu ni sukses sibun, bah don pun kini ka kisah tamben Jepun kita ada poka apa kisah jadi data kesorkan kamla menai kumin kepor kamla tip basic kamla ban champion di pom sawan nama tu kita ni pernah ban yok kita report belajar but kuno ka ya ka kes jadi ngap kemen ba SCT kan terkeluar report kata ni te kalau kita kamero ragilan ka commission report naru ni happy ban ya apa kemau bagi dia bisingkia but la kalau kami ngemyo report ngemyo cikti be mot kani kalau ka po kom dong kita banjur ba kini ka commission report ni kana jadi ban step kini ka berta ba kini ban ne kan ba kita ba dijok sisai but kelak sukar ka besim kelak tenti dulu ban yata ya kini ka jinjia ka ba jakha ka bedi kilu kata tapi kalau kita bentar ngam sehat ya kalau ini jingbam simkia sukar but banjur ba sukar kamdai ban national khmat ban simkia jadi baca khna banjur ba kamdai ban kumta ke ban pek ba ki khna bedi jok singata ada kerja cing nesting sukar banjur ba kamdai ban nesting kini mentala kudu banasho tempat dia kita ka report juga SIT kini ra penbu ka buat umdum jadi peka thank you pa ni hapan kali sukar bagalai baka kam simkia haba je rejong hatam khnale mana ro bang ba je ni je susi ke ba je thambo se ke ben
tikas kirim simkia kumju kumdai ban ong ban simkia yoi pat kata gumam tiam ai kata gumam nong dari kala ban ong taru nama ba ladam don ke ban ya hajan ban ya rap ke ban ya tur baca ke ni desi kilang ki British Sarkar ke kamse kimsting dari ya gani ke maila ban ni budin ba habacia ke jinsia gundai ban ong ban national party ni no dari kita cakap hok lakin yo ya kita kan tipi kata ban yo ya kita kalat cikata bat cukup kor cikarap habacia ke gundai ong tang bagi wan dari jingong yang bentuk bicara pakai Sarkar kan su ibeng kan ben tang na ken Jingga staff club long community down, but kebetulan kami ketika ke sincerity, jom kita kita don kam, but kata kita kawan banjur kita ban simkia, dia ban long sincere, dia bagian simkia tang bajai kita mau berbagai dia bajai dia untuk kita simkia nek rekam kata kita ban ong ba kata jing nek si jing long sincere jom tipik itu kita pasal nek si klub long kudi Jadi apil ba bagian long sincere buat kita penyor baru kita besar sih jaga timnya kecil net Sarkar mat kini kita abor ba kita long kita start pat kembali ban skap ban dawa ke kita hok tak kita itu ban apil kita dan sekmat kita ban long kita hosel bat kita pek kembali ban song khap ni ban ki ban mat ke kita hok tang ba maka Sarkar ke ban ne ya kita kata kita ban kita mau kita ini ban suhun bet kat berkelek sukan di ne di hok berdiri ne di ne kita ada yo suka hok kamtam je di